Karon nagabatista sa Ebanghelyo sa duwa ka milagro nga gihimo ni Jesus. A miracle is the suspension of a natural law in a particular circumstance or in a particular case. No? Kung ako diri sa inyong atubangan, no, mulutaw ko, it would be a suspension of gravity, no? And it would be called a miracle, which is levitation. Kung makita ko sa laing lugar, bisan na ako diri sa inyong atubangan, another suspension of the natural law, and it would be called bilocation. It is a miracle. Sa Ebanghelyo, kabatita sa kaduwa ka milagro nga gibuhat ni Jesus. Ang usa gibuhat niya without him doing it consciously. Usa ka milagro nga nahinabo sa usa ka babae nga gidugan. No, for 12 years gihimo na niya ang tanan. Nagpa-check up na siya, nagpatambal na siya sa laing-laing doktor, naubos na niya sa lapi. Pero ang iya sakit wala gihapon ma-cure, no? Because of her deep faith. Nag-ingon siya, makakapot lang ko sa iyang biste, mamaayo na jud ako. And lo and behold, it happened. She was healed immediately, right then and there, because of her utmost faith. The daughter of Jairus, who was already dead, patay na. Natural law would state, ang iyang daughter would stay dead until that day forward. Pero because of the intervention of Jesus, of the intervention of God, she was brought back to life. No? Another miracle. Maigsoon ko ni Kristo, today we are being taught of two requirements for a miracle to happen. Ang siyahan, pagtuo. We should have faith in the power of God, in God Himself. Nga ang miracle mahinabo sa atong kinabuhi or sa tawo nga ato giampuan. No? Kung wala tay pagtuo, do not expect a miracle will happen to you. No? Kung dili ka mo tuo, if you do not have belief, if you still doubt in God, in His power, do not expect nga naay milagro nga mahinabo. Ikaduha nga requirement is ang atong trabaho, which is our counterpart. In a miracle, 99% is faith and the grace of God. Ang 1% ang atong trabaho. Ano sa mga atong trabaho? Ang atong pag-ampo. No? Pag-ampo or any other work that is related to facilitate the miracle. For example, mga yugagtaba nga magapasarta sa board exam, mag-ampo ta 24/7, 24 hours a day, 7 days a week, pero dili ta mag-studio. No? Do you think a miracle would happen? Of course not. No? Kaya bisang unsang buhaton, kung wala ka jud gibasa, wala ka mag-studio, bisan unsa pa ang imong pag-ampo 25 hours a day pa, no? No miracle would happen. Or mag-ampo ta nga magdaugtag loto 50 million, 100 million, pero dili ka mo taya, do you think you would win? Of course not. No? Bisang unsa pa imo pangamuyo, you have to work, you have to do your counterpart para ang milagro mahinabo. Faith and human effort. Ang ikatulo is our attitude right after. The attitude of being thankful. Maigsoon ko ni Kristo, whether or not our prayers will be answered, whether or not a miracle would happen because of our pag-ampo, ang atong pag-ampo, let us always be thankful. Magpasalamat ta, mapinasalamaton ta sa Ginoo sa pagtubag sa atong pag-ampo nga naay milagro nga mahinabo, or mapinasalamaton lang tagihapon sa Ginoo if dili siya magtubag sa atong pag-ampo. Why? Because most probably God has a better plan
for each one of us. Siguro mag-amput nga magdaugtag 1 million la. Ang plano sa Ginoo magdaugtag 100 million. God's plan is always better than our plan. Because God is more knowledgeable. He knows our past, our present, and our future. His plan is the perfect plan for each one of us. We just have to trust in Him. Amen. Palihog manindog.